I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi klip ili novi tutorial. Da, u ovom tutorialu ću vam pokazati samo kako da znate kada dolazi novi klip na ovom, to jest na mom kanalu. Tako da ajde da krenemo, znači idete, to jest kada se subscribe-ujete na moj kanal, ovako će to izgledati otprilike. I čekajte, ja ću sada ići da se odlogujem i ući ću na drugi account zato što ovdje definitivno ne mogu da vidim. I ljudi, evo nas nazad, kao što možete da vidite. Da, ićemo tu, ja mislim, evo, taj sam. Sada, kad se subscribe-ujete na moj kanal, dobit ćete ovako zvonce. Kada pritisnete tu, ovo će vam se pojaviti. Ovdje idete, kad to pritisnete, moći ćete da upravljate ovdje, kao što vidite, da zabeležite šta hoćete. Ovo pritisnete, to obeležite obavezno i ovo. I ovdje izaberete jezik i ovo prava email adres. Znači to pritisnete i onda ako vam sve tačno idete i opet pritisnete na zvonce, idete ovdje šalje mi sve obavještenje o ovom kanalu. Idete sačuvaj. I to je to, znači bukvalno ovo će vam ovako kao pisati. I svaki put kad ja objavim novi klip ćete dobiti notifikaciju na Gmailu. Na Gmailu i ovako ja mislim će pisati u prijavi ili tako nešto. I evo nas ljudi, kao što vidite sada smo tu. To je bilo to za ovaj klip, nadam se da vam se svidio i da sam vam pomogla. Vidimo se u sljedećem klipu, a do toga veliki pozdrav!